Badege man Mekalon Yagago district Tieris mo matek Malapore benefit Foch Madiet bot wundu juma nano Best TV Tien Best TV benefuti mabe Wangioni Baji Kenyo Kedan Weng no bene wunuti mabe ni an matin kono Yagago district ikin don lobu madit mano wan wanano don lobu mabejo ikina tie man Badege madit man mano tie Ikalon Town Council report kono mano tika kate man ki bot lo lodge man me Badege man madit Mekalon tika wachi ni pera madit ke tika nong ke bot community man me Kalon Town Council ki ka bede ma rumo atira ne jo mano gitie kile DL upego dian report tika wachi ni pera tie ka bedu tie ni man community gitika kwayo man dian kono dian gichamo chak ke Badege mapat ki ano dian benano gitika wot e Badege mano tika ballo totwale no kir mano dege ramo pie kero nyo kir mano ramo tok kere piano dien ka don woro e Badege tian gino dong chero chipuru man kom Badege weko no chamu kane la lele dong chako golo Badege wan wangioni dege weko pie mabe no miero ba ne benano tie mano te flat chirong loloj man me Badege man me meno Kalon tika wajni community miere ke sensitizing gen wegunge kien mano machines no tiu kere wan wangioni machine tie ki principle ma no miere ki lobki wek no kanot were no machine egene guti mabe atirane kake wayni dege miere ko pie kama fuat telokani dege ben miere pie kama fuat no tian lok mamio ke waji ku meno no jo dul magelo lok me dege ki tuke ki ngo ki enoni no genyang mabe so getie kalwongo lo tela ko dujo meneno ni Badege man me Odyar Kalon tie man jem ma pere tek mano tika weko bene ko man me annually pa Uganda ulu no tie beno jenge kome in one way or the other pian Badege man aye bene kene mukane no ka yen moko mano aki woro ya no keneno ni kikero kidege chidong no ka Badege pere no kireme no yeri mogo mano tek totwal wek no ko bedie ber ma tek totwal chidong ketika chiek lutela mapat pat ruwa mapat pat man lutela pagamente lutela dini ni umire ka twere ke chiek luak wek no go nen yu mitich ki Badege yu mabe kidong yen the junctions mogo matino ter mano chero chengole Badege bene tika ke lo pero bene kitika luongo lutela mugo mage par don lobuni e kar mukenne an machalo Best TV wo wor bene Badege eneni wo bien wo chero wa yagikene waneno kiko wiye pi tie mano pongo ye mano kache kuno yene neno no peti mabe piano e kar mukenne kadung de go bino ka landing ibinone no beru tek totwal ki la pilot meneno ni no energy bu dege ping yu mamul chirong ketika like a community man me Kalon ke kabir marum meneno ni gitiu man ki area kenyo yu mabe totwale kano twere diai di ki upego peo miera ko ngol man kamano Badege ti ye unyo yo mano dege pie ki ye no enoni no die mir bet pe ye kidong mapat ki no wangeo ni dege bene tie ki kir ma ke yo wen kere maka che no je mugo mangole ngole go ye tuoro beru tie tuero bene ke lo man pero mano e kom dege e kom kir mano pie kere ke kom kir matuk kere tuero be ke lo to pian yen ikar mano dege a no chek wajni dan mir pe bet chok ke propela Badege chino bene lo teno man ki jo madon mir bene ki chek ge fongi
pien wan wang'eyo machal jomadongo wan wafwonya kuom jem mukene mano cha mukene pe wang'eyo ci man ye report mano tika kibot man luloch man me ba dege matye i kalon kamano dege man mano kelo yat ki dong dege mapino i program mapat bino no pie man ba dege li enini chirong man ye report mabene tika ki man i gankal madit man me ba dege me kalon wo foi matet wun ma o lopo wa e Best TV rubam beti bugum o mete ka subscribing o mete bene ka neno no program mabejo mano wan wachwalo botu Best TV, the world around us.